Impact News presents Impact Vaccinations Updates. We will give you update on COVID-19 vaccinations. Update you the nearest vaccination center and other informations on vaccination. By Impact News reporter Ketumayum Premsan and camera persons L. Kavichandra. Impact Vaccinations Update. Maamukram Joy Impact Vaccination Update Ketumayum Premsan and Mataram Noxity. Malem Pumada coronavirus and COVID-19 gi Laichna, Achobuch thing ma Pirak Pudagi Miyamna, Karikaram Pambai Sitina Kanda Hari Palachat Sidagi, Napopum, Namadagi Haina, Honorakagi, Sauk Amoina, Quadi Maruiba. Partama, Pari Murgui, Pasogo Moiriba Kugi. Vaccination to Hobuna, Lena, Sidaki, when Nakopong Nambagi, Kudung Saba, Amadi Nakopong Nambagi sang, see Adukimatic Wang, Manamara Morakanda, Malim Pumada, vaccination drive, see Paxana, Tataraki, Lorena, India Su, Haukibuzana Varagitang, Talaga Trutagi, India Shin Batuna, Kugi, vaccination drive, vaccine kappa, see Horki. Maruina COVID-19 ki laichada se akoi isa isana tuan ba section thorang kya ama lowbagi iroina vaccine kapa se khwaidagi mathau taba tawdaba yadraba thodang amani khanuna pakhelakli ba sida lamdam masigi miyam manipur gi miyam na vaccine kapagi chang yamna wangdaba amadi indagi tuan from singdasu tathari ba vaccine kapagi asigumla drive asida hauzik fawbada Lady population asigi 30% fawba yobungam daba India pumbagi wina hujuk chatli bachahi Englishing aniga kunga mathoigi aroi basaruk December swaida 30% khaktamak yogani haibigi panari basida vaccine kapa ase yangsan naba amadi machine pidiba kanaba sing ase miyam da khangan nabai damakta Impact News na kanana Impact Vaccination Drive ase pujarak pane lonena Manipur gi oina haukiba January gi Tang Tarago Humdoida, Ihan Hanbuina, Covishield Hariba, Oxford University, AstraZeneca, Giesugumlava, Serum Institute of Indiana, Putopa, vaccine, Covishield Hariba vaccine, say Manipurda, Tanka Tarulok Tong Lacre, Ihan Hanbuina, January Tang Tarago Humdoida, Covishield doses listing Yankai Gamari, Tunki, Masigi Matunda, January Tang Kunda, dose Masing, listing Nimfugunipan, Tunglaki. February ki tang taraga ni thoida Covishield dose lak aniga lising pumanga thongki March tang mari dana dose lising tara tret ka chahum humpu thongki April ki tang manga da Covishield dose lising kulum doiga sumna kuntra thongki orena ino no buda haukiba April ki tang kun ki tarukta Covishield dose lising yankhai amaga thongina hauji fawda Manipur da Covishield gi haibadi COVID-19 vaccine oriba Covishield gi dose lak mariga lising kuntra ga taret chahumga marfutra shukre adubu haukiba numit kharni asida kogi vaccine kapagi sang ase somsong bang khalakli haujuk fawda kogi ahan ba dose ta vaccine ase dose lak amaga lising yankhai gi mathakta kapangam khre lonena second dose kapul weraba haibadi vaccine ase ahan ba dose amadi ani suba dose na kaptuna kogi leina asidi ngak tok ngamna ba dose ani si kap mathau tabni lonena ani suba dose kap loi khraba masing asina lising humphutaro ki mathakta yaukhre aduga hoju hujingmak kogi tongan ba district singda vaccine kap gi thabak sikana chathari Manipur gi oina kogi vaccine kafam vaccination center asipuna chamaga humputraga mapane Hari Bachamaga Humputra Mapanase, Kogi Gamen Makada Laiba, Biction Kafam Center Natani, Lonana, private hospital singi oina, Puna Kunga Mapane, Hariba, Center Singasida, Lepa Latina, Biction Kapu Tabuk Setari. Gamengi Oiba Sugumlaba. Vaccination Center, Vaccine Kapam Singase, Bishnupur District, Winatara, Chandel District, Winataret, Tushampur, Winatara, Gamari, Infal Iski, Wina, Nifugataret, Infal West, Wina, Tungamari, Jiribam, Wina, Mari, Kaksin, Vaccination Center, Mapan, Kamzongi, Ahum,
कांगपोकपी की तरुक नोने की तरुक फरजोल की मंगा चनापति की तरह का निथोई तमेंगलोंग की मंगा टेक्नोपॉल की तरुक थौबाल की तरह का मरी रेना उखुल डिस्ट्रिक्ट की वैक्सीनेशन सेंटर तरेट ने रेना हारिबा वैक्सीनेशन सेंटर सिंग असिदा मियाम ने चटलगा करम मतमदा हिदा काप यागदगे लोनेना हिदा करम कापदोरिबनो हाइबने सिंगबा खंगबा याबई खुदोंग साबा लैरगने हारिबा मफम सिंग असि कोगी हिदा कापसु अयामना हौनखरब ngaktane adumakpu ngasi impact vaccination update ki ahan be pishat kuina Imphal West ta kadai waida COVID-19 ki vaccine kap libge habse miyam na thamjage Imphal West kuina punna vaccination center kungamari leire hariba kungamari asigi manungda immunization cell district family welfare office berena ani shubda kawa PIC ahum subda khongham pat PIC mari subda khumbong PIC Manga Subada Krukul PIC, Taruk Subada Mayang Imphal PIC, Taret Subada Mekola PIC, Nipan Subada Fayeng PIC, Mapan Subada Rims, Tara Subada Samuro PIC, Tramatoi Subada Sekmai CHC, Traitoi Subada Singjamai Urban Health Center, Traume Subada Sekmaizing PIC, Tramai Subada Wangway CIC, Tramanga Subada 16AR Kethen Manbi, Tratuk Subada CRPF Langjin, Traga Nipan Subada, Lemakongi Army Camp, Aduga Trampan Subada RD Wing, Amadi, I know Zilla from Havre Fasimaki Complex, the Satariba, Vaccine Kapagi, Sigumlava, Taurangasi, Maru, and frontline workers in America to one frontline Kamelinaba, frontline Kamelinaba, Miosin, in the Kapaki Tabak, Yamkana, Satari. Within Imphal West Manung Channel Labor Private Hospital Singing Manungda, says a Hospital and Research Institute, Ras Medicity, Ibrahim Hospital, Imphal Heart Institute, Amadi Sky Hospital, Haribam Punchalaga Imphal West Kuina, Haribam Mafam, Kungamari Sida, Vaccination Center Sing, Hanguna Miam, the Vaccine Kapaki Tabak, Zataba, Mangzuna, Hokravani. Adumapu Kogi, Tuan by immunization Yoiba, schedule sing labor, Aduga, Topana Basing Suying, the Biadabagi, Matam Lak Basida, Kogi, Imphal West Queen and Lady Batuan by Vaccination Center, Kungamari Sigi Manunda, Nasi, Habidi, April Town Kumapunasida, Vaccine Kapaki Tabaka Taribasi, Maruina RD Wing, Krukul PIC, Kumbong PIC, Wangway CIC, Sekmai CIC, CRPF Langjing, RIMS, Lemakonga Army Camp, Amadi Aina Hozik Lejariba, Fast MRG Complex, the frontline workers in Vaccine Kapaki Tabak Tariba, Asine Duga, Private Hospital Yuena, Nasigi Yuena, Ibrahim Hospital, Sizo Hospital, Amadi, Ras Medicity, Haribu Hospital, Ahumshida, Private Yuena, Vaccine Kapaki Tabak Sing Assisatari, Family Welfare Joint Director Suariba Duga State Immunization Officer Su Oidiba Dr. Nanda Kishoga, Impact News Unaba Matamda, vaccination Asina Piriba Kanabasing, Vaccine Kapasina, COVID-19 Lighter City Karamna, when Natoka the Hibernation from Kiam Sutamlaki. A healthcare worker, frontline worker, Mayam Sigia Kogi, minimum say target say 1,26,000 later money, at the Sum Hengalakana 1,36,000 Yogi target. 1,36,000 amane, Nasigi 45 years and above that. Akoina say Laktara Mariam Gapaji, Laktara Mariam Mane, digging a Sagi 60 years and above Pulakanda, Anisi Pulakanda, Laktara Miniku. Laktara Mariam Mane, frontline worker, the healthcare worker, the Lak Amgalising Contratune, Moy Mayam Zinsigi, Punna Kamnavasi, Punna Kamnavasi, and Sakogi, Labor, Bexensi, the Moyam Zipulagadikiata, Punna, Lakumangamuki, can say arrangements, Aquina Sinzeri said to Lakumangamuk City, Yobudi Yoroi. Adubu Sekagino Habada say he Tramagi Makasi Sorana Laktaramule. Adu Kaito Kraga Aquin Silly say Lak Kunmukine Hill Belly Animapulaga Lak Kunmuk beneficiary Mayam Jinziki, Tika Tanabasi Erens Dojavani, Adana Tika Tabasi with Tabigradi, Aksomda Yam Zaun Watok wherever pandemic say COVID pandemic to say Akogi state the Tikasi Fazana 60% Matak the Tagradi pandemic say Mikarsum Laxarasu, Mikaran Nazarasu, all population say affect away the Dr. Yahena Koina say plan Toga say Karnazarga Tamibani, Aduna COVID vaccination say Koi Dr. Yade Kalaga, Taunaba, Junction Zarapa, as a Kongzang. Mayamna Kanaramba Wakan
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄꯨꯔꯒꯁꯤ ꯍꯥꯔꯠꯇ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯂꯪꯁꯇ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯕꯦꯖꯂꯦꯁꯅꯤ ꯔꯥꯗꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛꯇꯨꯅ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯦꯕ ꯃꯍꯤꯛꯁꯤꯅ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯪꯁꯁꯨ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯤꯚꯔ ꯐꯪꯉꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯤ ꯆꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯕ ꯎꯄꯥꯏꯅꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯨꯡꯂꯈꯤꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ ꯂꯥꯛ 4,93,300 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗꯣꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯗꯣꯁ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ ꯂꯥꯛ 2,60,000 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯛ 2,10,000 ꯃꯨꯛ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯦꯒꯤ ꯗꯦꯠ 1 ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1 ꯆꯍꯤ 19 ꯆꯍꯤ 65 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯂꯥꯛ 2 ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ ꯂꯥꯛ 3 ꯑꯃꯒ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤ कोरोना वायरस संदोक कोविड-19 की लाइचत असिदगी ngathoknabagi damakta akhoi isana चिकिन थोरांग कया अमा लौबगी तंगाई फदब लरी मसिगी मनुंगदा मास्क सुपा सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग कोई खुसास सेंगना हांबा हैंड सैनिटाइजर सिजनबा तोन बा चना कांगुन कया से खोइना ngakna चटपगी तंगाई फदब लरी हैबसे मियामना खंगना वाफमनि मसिगी सुम मथक्ता वैक्सीन काफौबा हैबसना ख्वाइदगी हेना तंगाई फदबा वाफम अमा ओइरि मरम मसिना वैक्सीन कापदा मियामना चिंगदबिदा मागी डिस्ट्रिक्टसिंगना लैरिबा तोन बा वैक्सीनेशन सेंटर सिंग चलगा करमना वैक्सीन काप यागन हाइबन सिंग वाफम सिंग खंगबा यारगनि हाइबगी वाफम सिंग सिसु मियामदा थमजरे मसिगे सु मथक्ता वैक्सीन काप मतमदा वैक्सीन काप जिंगैदा वैक्सीन काप दौरिबा मफम मदुदा इसादा करी अनाबा लई हाइबन सिंगनि मतंगना सु कुमना खनदुना काप याइना तो यादे हाइबदु तानारा काना वैक्सीन सि काप दौरिबने काप लोरबा मतुंगदा मिनिट 13 ऑब्जर्वेशन रूम थमदुना करी नुंगाइतबले हाइबदु कुपना यंगसनगदोरिबनि मरमसिना मियामना वैक्सीन काप मतमदा चिंगनिगाय ओइदे हाइबसे अखंग है डॉक्टर अमे तोन बा एक्सपर्ट अमे साइंटिस्ट सिंगना फोंदोलबा वाफम ओइमना वैक्सीन कापसे मियामना सोइदुना तौदबा यादबा सुमलबा थौदांग अमन हाइबसे मियामना थमजरि अदुमकपु हौजि जाथरिबा वैक्सीन कापगी थबकसिंग असिदा अयाम वैक्सीनेशन सेंटर सिंगदा खोगी वैक्सीन काप लागलबसिंग असिगी मरक्ता सोशल डिस्टेंसिंग नाक्तबगी ममी तादबसु नते मसिसु मैलेनबसिंग मियंग चंगकांदा वैक्सीन काफमदा लागलिबा मियामसिंग असिसु सोशल डिस्टेंसिंग नाक्ना अमदि कोविड appropriate behavior sing नाक्नबगी अथु मतमदा मियंग चंगबगी तंगाई फदबा मसु लेरि मथंगी एपिसोड तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट अमु पुरकांदा हाइरिबा डिस्ट्रिक्ट अदुदा करम मफम सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीनेशन सेंटर सिंग लेबगे मफम अदुदा करम हिदा कापदगी हाइबना सिंगबा अपडेट सिंग पुदुंग लाक्सगी ngasi गिनदि कैमरा पर्सन एल काबिगलोना पावम जरिबा आई केटमयम प्रेमसान इंपैक्ट न्यूज़ इम्फाल।